Haga jing lekai ailik hapreng ke Shillong Lajong Persya ika 6 hari. Haba pai syeng ke jing lekai ke Shillong Lajong kala khurbiang ika 6 job. Hadin ardli ke jing lekai bagamat ika 6 rem. Haga ke jing lekai ke Shillong Lajong kala la ban pelim suk ika 6 hari kabade ke klub naga jela Punjab dan lai lanot. Ya gini gilai gol jong ke Shillong Lajong layok bentiap. Ya ga gol ke Baningkong layok bentiap haga menit ke baar penyau. Lengbau adau Karim Sam. Ya ga gol ke baar layok bentiap Lengbau Sosa haga menit ke basan Peusau. Bad ya ga gol ke balai layok bentiap Lengbau Rangilekai Nagari Khasi Ukan Star Karshnong. Hashwa bankut ke Jinglekai ta haga menit ke bakandai Peu plus pra. Bad Lengbang ke jing job ke Shillong Lajong kala kiu sya ke kerdan ke basan haga mit ye khen pon. Haga baga ya khat pon bad ke Aizol FC. Bad ka Dunai Shipon ya ka bawan baar bad ka balai haga mit ye khen pon.